Razne religije su zujanje u ušima objašnjavale kao znak duboke duhovne povezanosti i poruku viših sila. U mnogim tradicijama ovaj fenomen se smatra signalom ili upozorenjem od strane duhovnih entiteta, koji mogu biti vodiči, anđeli ili čak univerzalna energija. Budizam. Zujanje je povezano sa unutrašnjim mirom i višom svesnošću. To je znak da se usklađujete sa kosmičkom energijom kroz meditaciju i prisutnost. Hinduizam. Ovaj zvuk je poznat kao nada, unutrašnji glas univerzuma. Smatra se da je to rezultat podizanja kundalini energije i otvaranja duhovnih centara, čakri. Šamanizam. Zvukovi u ušima su poruka od duhovnih vodiča ili predaka. Oni vas vode, pružaju zaštitu i pripremaju za promjene u životu. Hrišćanstvo. Zvonjenje je tihi glas anđela ili Božji znak. To je poziv na introspekciju, molitvu i poverenje u božanski plan. Taoizam. U taoizmu zvuk u ušima označava usklađivanje sa Tao, univerzalnim tokom energije. To je poziv da usporite i ponovo pronađete unutrašnju ravnotežu. Nativne američke tradicije. Ovo je glas prirode i predaka. Zujanje vas podsjeća da ste deo univerzalnog sklada i poziva vas da obratite pažnju na znakove iz okruženja. Svi ovi putevi vode ka istom cilju, povezivanju sa višom svesnošću i životu u skladu sa univerzalnom energijom. Kada čujete zvonjenje ili zujanje, budite mirni, prisutni i slušajte. To je poruka da ste na pravom putu. Univerzum vas uvek podržava. Slušajte intuiciju, otvorite srce i poverujte u svoju duhovnu snagu. Svaki signal nosi mudrost. Pratite ga i nastavite koračati putem koji vas vodi prema prosvetljenju i unutrašnjem miru.